Njengoba ke khona lapha ke intini ke yena ke uSaphunga i-right back ngapha yena ke uMatuludi namagoli ke amabili yena ke lapha ke uMatuludi kanti emove khona lapha yena ke uNkakhe ku-right back yena ke empeleni left back yena ke lapha ke uDlo umfoka Nkwe kanti ke njengoba ke ubona ke badlala lapha ke 4-5-1 phambili yena ke lapha ke uChawu kunejubane uChawuke kodwa kumele asebenze ukuthi ashaya ke amagoli ke lapha ke phambili ngapha ke khona ke Munyaya lapha ke yona ke right back lapha kuyona ke ATS Galaxy midfield ukhona ke lapha ke uKhibe benaye ke uMbunjana phambili likhona ke ijubane lakhe lapha kuVictor umfoka Litswalo negoli ke lodwa yina ke uLitswalo benaye lapha ke uZamovic njengoba lapha ke phambili yena ke Zamovic emva kwakhe ukhona ke uLitswalo benaye lapha ke uMbatha nejubane ke lakhe lapha ke uSiphiwe umfoka Mahlangu sivela lapha kunoMpepe ukuthi ke uqale ke umdlalo uMosemeng la ePeter Mokaba Stadium suka nahlala ke ibhola ke mbukeni la ePeter Mokaba Stadium Shandi Ganda uyiphakamise uMbatha ingozi corner kick eyibethela free kick eyakhe lapha ke uMbatha kodwa sebenza ke uMatuludi etala ke corner kick asala ke shot corner ke ngapha ke phakamise ibhola ke uNkwe ilibamba nje ukhulu kuzethemba ke ibhola ke yina ke uTape Ira goalkeeper ke owaye ke iTS Galaxy Masam pasa kamnandi ke Munyaya shaya cross enhle ke Munyaya ibhola libamba ugoalkeeper Umbara Sapunga ball pass ke uKabini ball pass lapha ke bemvimba ke uKabini Weliphakamisa ke uMbunjana ey bambe ibhola lapha yena ku goalkeeper uMbunjana ukwazi ukukhahlela ke lapha naye unegoli ke lodwa kule season kuyona lapha ke embukeli iTS Galaxy waskora bethela ke draw eka 1-1 uKabini eyibintela free kick lapha yakhe ke uKabini kodwa sebenza ke goalkeeper lapha Umbara goalkeeper benze iphutha ke lapha yina ke lapha na ke uTape Ira ake sibheke lephutha la ku goalkeeper lapha welikeze ke uChawuke wathi yazama ke uChawuke kwadaleka igoal kick ke sibheka ke ibhola ke manje ke baphasi benikeze ke uLitswalo ovalepha ngapha ke Munyaya shaya cross ke Munyaya Dalika chuba wasebenza ugoalkeeper lo shay elibeka phakathi ibhola lapha yena ke uZamovic eshaya igoli lakhe lesithathu ke kule season elihle ke ibhola ke lapha eligotshe yena ke uMax Munyaya wasebenza ATS Galaxy ake sibheke le bhola ke icross yakhe embukeni uMunyaya ugoalkeeper zange afike ebhoyi wasebenza ke ugoalkeeper lapha ivimba ke uMahlangu wathi ngibonwa yini yina ke lapha ke uZamovic ufaka nje uleft zakhala lapha ke isefo yena ke goalkeeper lapha ke Umbara shaya igoli lakhe ke elisithathu ke kule season weliphakamisa ke uMbatha ngamakhanda goal kick eyayo ke iPulukwane City Siphiwe Mahlangu thola lapha yena ke Munyaya ngamakhanda goal kick eyayo lapha ke iPulukwane City Marema weliphakamisa ke Marema sibhenga lapha ke Police goal kick ubethi yazama yena ke Police weliphakamisa ke Alexander ngamakhanda goal kick ethi ke yazama lapha yena ke uShabalala umnandi ke uMatuludi waphasa ke Police
bemvimba ke police Shabalala a police thiwa ke handball lapho kuyena ke police but thola ngapha ke Zamovic Mahlangu Kabini deflection corner kick ayesithupha eyayo ke lapha ke ETS Galaxy kanti ngapha ke ayisikhombisa ama corner kick kuyona ke iPulukwane City ufuna ukwenza yonke ushintshe lapha ke uPhuthi Mohafe weliphakamisa ke Munyayi wahluleka ukuliphasa ke ibhola ke uSiphiwe Mahlangu Mahlangu nala ke thuba ke TS Galaxy madoda dike lapha ke sibheke lapha ke uMahlangu edlula kuyena lapha ke uMatuludi wathi ke noMpempe goal kick weliphakamisa ke uMarema goal kick eya lapha ke ETS Galaxy mhlawumbe ke ithuba lokuthi benzeke ushintsho mangabhekile mbukeli iPulukwane City uyahamba 3 points nayo ke lapha ke ETS Galaxy njengoba sekusela lapha ke umzuzu ke esishagalolunye ukuthi ke uphele ke umdlalo a police unethuba lokukhahlela goal kick ubezamile lapha yena ke police Golden Arrows lapha ke eMpumalanga esanda kushala lapha yona ke Cape Town City go 3-2 namhlanje yona ke Arrows Marem Gikhanda beka phakathi ke ibhola lapha yena ke uShabalala enhle mbukeli cross eyakhe lapha ke uMarema walandela nje ibhola lapha ke uTape Ira la yokhala ke lapha ke nethin iliphakamisa ibhola lapha yena ke uMarena waphakama ke lapha ke uShabalala akekho mude kakhulu kodwa phakama ibhola libeka phakathi yena ke lapha ke uShabalala Pulukwane City 1 TS Galaxy 1 thola ke Litswana ovalepe ke Munyayi weliphakamisa ke Munyayi ngamakhanda madoda free header uLitswalo free header madoda bufuza ngabe ke wenze kangcono ke lapha yena ke uLitswalo enhle lapha ke cross imthola ngapha ke uLitswalo wahluleka ukuheader mbukeni weliphakamisa corner kick sebenza goalkeeper lapha yena ke Ira wathi ke uNompempe uphela kanjalo ke umdlalo mbukeli la ePeter Mokaba Stadium